Izin keramaian itu undang-undang negara yang mengatur. Apabila ada perkumpulan lebih 1, 2, 3, 4, 10 orang itu harus ada SIK. Nah, jadi untuk itu insya Allah acara di Ketokol cukup sukses dan cukup ramai. Nah.
เ
Cắt cái này không? Tôi luôn rồi đi. Cắt cái này không? Về sai thì vào Papua. Halwa. Panik. Pan. Dalam mana?
Betul lah.